mina ngisoze ngayikhuluma into engayazi thinta udaba oluthinta ugogo Maweni ngasho futhi ngathi yes ngiyasibona isiphithiphithi esizakalayo around impilo yakhe yes ngiyayibona futhi imimoya elwa naye ngasho futhi ngathi mina as King Bhaka ngiyamsupporta. That's what I said. Ngabe sengisho futhi ngathi icourt izomkhipha. Uyabona ke kodwa ufuna niyazi ngami beke ngathi kuzokwenzeka ukuthi lonke isuku izokwenzeka by fire by force because why ngiba ne show it's because ngisuke ngazi ukuthi khona ipower yami engizoyithumela iye lapho ngisuke ngazi ukuthi nje mase ngishilo okwami ungene esigodlweni mase ngithumela ipower iyathunyelwa mase ngiyayithumela iya lapho iyolwa liyompi mase ngithe ugogo uMaweni uzophuma sekuwumsebenzi wepower engizoyithumela kodwa kumele ivume nayo ukuthumeka. Ingakho umuntu benomakhandakhanda oil ayikwazi ungavumi ipower ukuthumeka funa ngiyithumele ukuthi ayihambi yomlwela makuliwa vele kuzaba nezingqinamba abuye umuntu ezelapha because sibambisene phinde futhi ithunyelwe. That is why ukuxhumana kukhiye uma sengithe mina kugogo Maweni uMaweni kuzoba nje kube nje ngazi ukuthi ngizothumela ipower ngiqala ngikhulume before ngithumela ipower angiqali ngokuthumela ipower ngingakhulumanga. That is why noma yini mase ngithe izokwenzeka isuku izoba njalo ngoba mina nginale power engahluleki nale power mase ngishilo nje ngiqale ngibheke ingqinamba zakamoya bese ngibheke impi ukuthi level bani mase ngibheka ama challenges mase ngibheka umphakathi ukuthi uwona uthini ngibona ukuthi umphakathi uhlukumezekile ngalesenzo mase ngithi awuthi ngisilekelele lilodwa mina icala engayithumelanga ipower kulona uyabo futhi angifuni ukuthi angiyithumelanga because yasuke yathumeleka ngenye indlela ngomunye unyaka yathumeleka ngenye indlela because kulento yepower uvuma kanye ukuthi kulungile ayihambe yathumeleka ngenye indlela ngomunye unyaka ile liyaqala lela elithinta olokhuzana okheli khumalo uyabo khona indlela nami okwagcina kwenzeka ngayo ngesikhathi loyase sesasaplan ukwenza leya project esasizoyenza mawenza iproject nomuntu uqala umbheke phela ukuthi yini eyingqinamba bese uthi hayike ngoba nalezi zingqinamba because mina honestly into engixhumanisene nokheli khumalo kwawukuthi sasifuna ukwenza iproject emusical yabo eyayithinta iqembu ekuthiwa ezikaBhaka yabo ngeke kuthatha umuntu uyomfaka la enamabhadi funa uqala umlungise bese umfaka la kuleyo process la khona uthi ngiyalungisa kanti automatically sekuyagaxeleleka iyona kuphela. That is why ngikwazi ukubona ilapho hayi ukuthi ngathi khona hamba uyolwa izimpi uwine kwenziwe abakasenzo isilima cha deep down mina ngisupport abakasenzo kodwa because by musically untombazane ngangade ngithi ngifuna angene kwi group ethi ezikaBhaka eyayine title song eyawina indona ethayile moto kwase kuphoqa ukuthi angisebenza okuncane mangisebenza okuncane kwagcina kuthinteka nezinto eziningi yabo nami manje engibona kahle ukuthi lapha ngasebenziseka lapha yabo ngiyabona ukuthi here and there ngasebenziseka izinto kusungesenako ukuhlehlela emuva usuku usunokubheka ukuthi kuzoba nje kube nje bese ngiyabuya ngitshela abantu ke mina kodwa ngikho ke lapho ngila ukuthi ngithe sengithumela ipower ke manje bese ngithi mina ngineqiniso mina. That is why unelungelo ukungibuza mina ngithe sengithumela ipower ukuthi ayiye lapha ya iyolekelela ugogo Maweni bese mina bese ngiyithumile mina because asikwazi ukucelebrate ukuthi umuntu oyinyanga uboshiwe umuntu oyinyanga usenkingeni yabo we can't celebrate such thing yabo ekugcineni ukule stream sethu lo muntu lo yabo wesifazane even worse we can't celebrate such thing kodwa futhi bese kumele ngithumele ipower because mina angiyi physical entweni angiphela ilevel yami phezulu angizona lezi ididide kuthiwa hayi ifuna sizeyifike physical angiphakamisa ibody mina ngithi wos akaphume wos angikho kuleyo level wos angikho kuleyo level lo abantu abakuleyo level they can practice they can do those things but uKing Bhaka
angikuku wesiwosi because nginesigodlo esiphilayo esigodlweni I report mayisiyasuka ipower ibisiyahamba iyolwa liyombi because I am very fair. Angikwazi ukuthi ngithi mina ngilapha abantu nginqobela abantu inkinga abanye bekoMpumalanga bekoCape Town bephesheya ngingabanga visible khona enkingeni zabo uma sekuyinyanga thizeni sengithi ngiyoba visible ngoba uma kuyinyanga kulungile phela angibe sesigodlweni mina ngithumela ipower kube ipower ezoya angimele ngibe visible uma kuumuntu olwelwa yimini izimpi ngomakhanda oil angithumela ipower angimele ngibe visible eboardroom la besebenza khona angimele ngibe visible ecourt angimele ngibe visible kulokuzana emsebenzini wakhe la yakhona angimele ngibe visible kwipolitiki ayilwayo mina akube ipower because ipower isebenza efihlakalweni ipower mayisifikile ikwazi ukungena ngisho kuyijudge mina ngiyalibona ijudge elingeniwe mina ngiyalibona ijudge leliya lecala kaseyazi ukuthi as much as lona lazi ukuthi iqondile kodwa ngiyalibona lingeniwe khona umoya olingenile ofuna ukufeza inhloso zabo ngiyalibona ukuthi manje lingeniwe kodwa lona alikho bani mangasuye ngila judge ukuthi wena wanikwa imali ngakudlala ngalo ayikho imali elanikwa yona kube nomoya nje onamandla futhi engubonayo okwazi ukungena kulona manje lilawula umoya nalo maselilodwa liyisole ngama remarks egcinele wenza during the proceedings ukuthi ngeke I've made a wrong remarks I was not supposed ukuthi lo muntu ngimkhole into order kanje selilo kodwa ke kusuke selingenwa yini umoya so ngithema ngithumela ipower ukuthi ayosebenza into kaGogo Maweni hayi ngiyaqala ukusho lokho ningixolele futhi eyami ipower ayivumanga this time ayivumanga kuye and ngenhlanhla mina I do question uthi yini ngabe ingavumi kwakuthi inkinga sekusuke nezinye inyanga zathi ifuna ukuya physical so njengoba seziya physical sekuyoba nesiphithiphithi once kwaba nesiphithiphithi thina singene esiqhukwini ngoba sazi siqonda ngqo konke siyoyenza sithumela ipower kwaba nesiphithiphithi ngokomthetho izinyanga bengafanele zithi ziyotoyitoya bekumele ziyekela abalandeli baGogo Maweni ngoba unabo batoyitoya izinyanga mase ziba sezigodlweni mase zicele madlozini azo ukuthi uGogo uMaweni uza kwethu hambani dlozi niyo komsupport uGogo uma seziya physical eyami power ithi no ayikwazi ukusebenza into ezoba nesiphithiphithi because wonke umuntu uyalapha ya ngoba usenenhloso zakhe bafuna ukufeza inhloso ngokuhlohlukene abanye bayazi ukuthi uGogo Maweni umuntu weTV bayakhona ngoba befuna iTV abanye bayakhona ngoba beku-relevance abanye beyakhona ngoba content abanye beyakhona ngoba beyothipazisa abachela into engacheleki kwathi okay asibagqugquzele ababhilivela kuloko ukuthi abayi kodwa thina as king esinedam let us withdraw okusho ukuthi bafowethu hayi kabi eyami power ayivumi ukuya le ngoba kunesiphithiphithi kunenyanga eziyakhona okungekho wrong maziya khona ngokunderstanda kwazo kodwa eyami power ithi no into eyenziwa uGogo Maweni kumele yenziwe nakubantu uma kuukuthi umuntu ofike wakhipha imali kuwena wathi mlwele emsebenzini futhi uzohamba uyomtoyitoyela uma ngabe enelokhuzana ene hearing uzwa komtoyitoyela umuntu komtoyitoyela umuntu wakho onjani pho lozomtoyitoyela uma kuukuthi ukwazi ukungena esigodlweni unika umuntu into uthi izomphilisa ngokunjalo phela nakuGogo musupport ngokungena esigodlweni umnika into why kumele kuye khona bafethu anginankinga nabafowethu abayayo mina ngibe nengqinamba nepower yami okusho ukuthini shuthi mina as King Bhaka ngicela ukuwithdraw mase futhi ngiyabuka ayikho ipower engizoyithumela istatement ebengisenzile ngathi le yampi le ngizoyilwa ipower inqabelile ukuyilwa kodwa ngenhlanhla vele uGogo Maweni as a South African citizen of course she is entitled ukuthola ibail
entitled wonke umuntu oboshwayo nje unelungelo bail ngaphandle mawukuthi khona izinto zakhe ezisolisayo ama details asolisayo ukuthi beni kwi bail ngenzeka buyangatholakala noma baleke noma njani kodwa ngisho isigebengu sibulala umuntu siyayideserve ibail as long as uma kunesiqiniseko ukuthi ummeli uyaqinisekisa ukuthi uma esidinge enkantolo uzokwazi ukusithola into edala umuntu angayithola ibail ukusabeleka ukuthi uzodingeka ecourt avela ngatholakala mase kuphazamisa ukusebenza kwenkantolo that is the only reason eyenza ukuthi umuntu angayithola ibail ibail everybody is entitled ngoba ibail ayisho ukuthi hayi uzosabisa ababangalelo uyayithola ibail mase kuthiwa ungabonakala eduze kombangalelo ungabonakali kwi-area yombangalelo noma uthola ibail iqala eThekwini kuthiwa ungabonakala eThekwini hamba uhlala eCape Town thola ihlobo eCape Town asikufuni eThekwini ngoba ababangalela bayakusaba kodwa ibail nje everyone is entitled unless ube une address esolisayo so nokho kuma wena umuntu wesifazane unezingane udumile ku social media bra une idea la she is entitled ukuthola ibail uma ethola ibail koba kuona amandla omuntu asengangena ekuthela nqoba icala because icala elibalekile so mina lokho ngibhaka angisahlangani ecaleni lakhe sengiyohlangana mangasuka umuntu wakhona eze kumina athi King sithemba wena silwele ngobe sengithumela imimoya ngoba umuntu usefikile ngeke uze kuye mina futhi ngiyothumela ipower ngoya damini lamakhandakhanda oil ngiye etsheni lamakhandakhanda oil ngingene nothololoza ngabetshise ngilawule ngithi ayiye khona kuyena ngokwenza uyonqoba futhi ngoba nalabe ngibalawulela ngomakhandakhanda oil isiqhubeke siqhumane nabo futhi ngiyabanqobela uma sekufika isitha kuwena esiyingozi kuyothi makuthiwa sine gathering kuvuselwa amanzi uvele wena uthi hayi mina ngiyikovuselela isifikileke isitha lapho ke akufanele baba kube nama excuses ngoba ukuvuselela kwenziwa 4 times a year ukuvuselela amandla nje alaka amakhandakhanda oil kodwa at least in a year mawufike 2 times kuyakwazi ukukhaveka amanye amacala abakumina imina okukhavelayo lapho kodwa makuzophela unyaka sikaze sibonana ukufika kwakho uzongibonana kuyingqinamba ebalekile so ngisho wona ukuthi uma ngampela inyanga sezingena emakhwantamini sezidrive imoto zazo ezinhle seyigqoka amasuti amahle ngoba ziyaswenka inyanga shem seziya lapha ukingibhakana inkinga nalokho kodwa mina I'm not going to be part of it ngoba into engenza ngaka left kufuna ngenze nangaka right into engenza kuzakwethu ukuthi kuthiwe kiwa khona physical shothi imzwane kuthiwa kuboshwa iclient nakhona kumele ngiye physical uma ngithumela ipower kuzakwethu nawe iclient kumele ngithumele ipower uma ngene endumbeni ngiphahle ngicela uzakwethu nakuma client angene endumbeni ngiphahle mina ke indumba yami ke idam indumba yami underground indumba yami itshe lamakhandakhanda indumba yami ile yandumbe lapha yangaphandle nginendumbe ezu4 2 le edamini 2 ngapha ku 44 Rocky Ridge Road in Hirali so benginje angi educated because angifuni umuntu ayicontradicte uma kiwa kubantu thi hayi thatha lesiwash hayi thatha lentelezi hayi thatha lo cream hayi thatha lento uzonqoba uma sekuthiwa uzakwenu sethi hayi asiqasheni amabhasi asiqasheni imoto asabeli siya khona siyosabisa ngesisindo angifuni ukuyenza lonto mina ufuna ukuyenza bafethu ngiyaxolisa ngicela nje ukuxolisa kakhulu ngiyacela bengiyicommittee ngathi ngizofuna ukuyilwa lempi because bese ngiyibona ukuthi sizoyinqoba kanjani bengiyibona futhi ukuthi le inje umuntu manje azokwazi ukuyilwa lento inhlanhla yale metha le nenhlanhla kaGogoma weni sengizonika itip ngeke ngisayilwa mina as King Bhala sengizonika itip kuphela njengamanje umuntu ozokwazi ukuyilwa lento inhlanhla kaGogoma weni ingoba lento yenzeke sebexolelene noGogo Sikhotheni kanti ngiyambona uGogo Sikhotheni ukuthi ikhona lemimoya yedlozi lakhe lo muntu wesilisa elingafuni ngempela naye ngiyambona uGogo Sikhotheni lapho
khona lo muntu wesilisa lo ongafuni ngempela naye ongalwa kuze kuphuka izandla ongafuni nengane yakhe ngiyayibona leyo nto inhlanhla kaMaweni kwenzeke lokhu sebexolelene nogogo Sikhotheni ugogo Sikhotheni uma ngasangena endumbeni yakhe adecide lento ukuthi uyayilawula ingalawuleka ngoba vele ama victims lawa vele sasithi isikhathi vele uyivuse ivusa ngale le ndaba seyivuka nje ama victim evele nawe esemukelile uma ngase ama victim athi for the fact ukuthi usejike khona siyaxola sama victims angayisebenza ugogo Sikhotheni and ngenhlanhla ama victim la akubona labantu laba abathi sinenhliziyo yembi kodwa yilabantu abathi sifuna ubulungiswa sifuna abone iwona ama victim la kodwa le ndoda engiyibona kugogo Sikhotheni enamandla ingakwazi ukulawula ama victims la ingalawula kodwa umuntu awukhiye la uyena ugogo Sikhotheni ala mina ukengipha ingaba lula uma ngabe ingena ngogogo Sikhotheni futhi nakugogo Sikhotheni kumele kube ifamily yakagogo Maweni ifamily labazalwa nabo emhlanje ibona abangakwazi ukuxhumana idlozi labo elingaqhumana nedlozi la Sikhotheni bese kuphuma Maweni ifamily ngiyakubona nje okwendoda indoda ngeke ngibeke yona phambili kakhulu indoda because vele khona lezi zinto ezibuye ivuke emakamelweni yabo khona lezi zinto oluthola indoda sometimes bengekho unkosikazi ivele ithola uplane angisho ukuthi njalo kodwa ukuthi bengekho unkosikazi ithola uplane isikwazi nokupheka nalo yakhe sikwazi nokuqaqeka mhlawumbe unkosikazi ulonkosikazi lo control freak angithi nawe uyambotha uma wena kabhedelo so besathe shwi kancane uyayibona indoda ukuthi kunomoya nje oyishayayo shawa umoya so ngeke mawushawa umoya uyothi ulawula nomuntu onjalo as much as ngiyibona ukuthi iyamthanda uma weni kodwa mase kulawulwa ngempela udinga idlozi lakhe ngqongqongqongqongqo lela athi bephahla endumbeni amemeze lona udinga lelo dlozi ke lelo ubiza liphi idlozi koguma weni ubiza idlozi la kuboke idlozi leside lakhe so ugogo Sikhotheni kudingani udinga noma ubani oyifamily kaGoguma weni bese yayilawula mina as King Bhaka engike ngakusho before I withdraw my statement because ngibona ozakwethu sebethi baya khona and abekho wrong kodwa kuya kwabo since mina ngayena umuntu osiphithiphithi siyaphazamisela isigodlo sami because sisebenze efihlakalweni sami angiyi physically mina ngeke ungifice mina ngithi wosi ngithi awubafethu wosi siyamsupporta wosi ngoba kusasa kuzoba neclient esengingene icishe ifani umbuzo uthi uzokwenza njani eclientini ngeke uzuye usuyazibona ukuthi khona ungakhona kweqiniso lapho uma kuyiclient you don't go makuza kweni you go uncengeni kuzakweni if you go uncenga ukuthi ngelila ngabakuboshwa wena bafike ozakweni so mina ke nje unfortunately bafethu uma ngikhulume kambi ngiyaxolisa angiyonto exolisayo kodwa mangikhuluma ngiyaxolisa it is not my intention to talk bad about people but my intention is to state nothing but facts. That is the reason why manje so nje ngiyacela bebe uzwile live wami before ngithi ngizoyilwa ngithi uzophuma ngithi uzonqoba ubenqoba. There is no contribution of me. Isigodlo sami sithe no. Sicela kwamanje ukuthi ngime. Ngivalwe isigodlo nje. So I'm no longer ngiyaqala ukwenza uvideo yoku withdraw it because sekuyoba nesiphithiphithi and ipower yami no and ipower yami yazi ukuthi inkulu kakhulu and ipower yami mase kufike yona kufike ukugcina ngci ayifuni isiphithiphithi kodwa ifuna ongcono umphakathi kube umphakathi ibisiyaqala kuyalawula ke ngoba khona kumele ingene ngaphakathi kumuntu uyangena mase kulawula sothi ijudge lizongenwa so awukwazi ukuthi ungene ngaphakathi ejudgini kodwa kugcwele abanye abantu la abahamba nemimoya yabo phela ungagcina ipower yami igcina ivaleleka sebeyidayisa labo usuphakathi usubhajiwe manje akusaphumeki noza kwenamba la kade babefuna ukubamba usungene ngaphakathi mangena ngaphakathi nje akube ipublic engazi lutho ngokulapha mase singena ejudgini ke siyalawula mase singena kumphathi wakho siyamlawula mase singena kumabhizinisi akho siyawalawula asifune ukuphazamiseka
Thank you so much. I love you like I love you more. Like nothing on earth. Without you, I wouldn't be a king, but I am. Of course, right now, ngikhuluma ku level 7. Kodwa uyabona nje ugogo usikhothele because ngimbone la sisi unenhliziyo enhle la sisi loya. Even lento kuboshwa kakho kumaweni. Lalela imhlukumezile because ukuthi umuntu osifazane uyena bebekhuluma nje bexabene. Uma ngampela secaca ukuthi uyahlukunyezweka phela umzali naye usenenseka futhi. Usecabangela ingane zakho kumaweni yonke into useyamajele bekuyena usefuna kube nobulungiswa ngoba uyafisa lo ngiyamthola phela manje ngimdonsa ngoba uyafisa sekumele aqhumane ke manje nani nesigodlo ke ngokomoya sika gogo kulo umaweni uzobona ngani sebexhumene uzobona ukuxhumana nomuntu wefamily azalwa naye hayi nendoda hayi nomuntu wendoda hayi lokho. Thank you so much.